пешрафту тараққиёти ҳар давлат ба соҳаи калидӣ яъне мактабу маориф вобастагии ногусастанӣ дорад. салом бинандаи азизи телевизиони Тоҷикистон. ин навбат пешниҳоди шумост барномаи меъмор аз идораи барномаҳои меъморӣ, сохтмон, нақлиёт ва коммуникатсия. ин дам тасмим гирифтем ки дар хусуси бунёди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умум то мактаби кӯдакона ки бо типи нав дар шаҳри Душанбе бунёд мешаванд, шуморо огоҳ созем. бунёду навсозӣ ва таъмиру таҷдид намудани муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умум, кӯдакистон, мактаб-интернат, гимназияҳо дар замони соҳибистиқлолии мамлакат вусъати тоза касб кардааст ки ин раванд бештар дар шаҳри Душанбе бар аъло мушоҳида карда мешавад. маориф дар ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи афзалиятнок аст ва онро барҳақ омили муҳимтарини таҳкими давлат номидаанд. ба ҳамин далел тӯли солҳои истиқлоли давлатӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам ба рушду инкишофи бемайлонаи соҳаи маориф ва илм, сатҳу сифати донишандӯзии хонандагону донишҷӯён дар ҳама зинаҳои таҳсилот, сифати тайёр кардани кадрҳои баландихтисосу унвондор таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. дар ин замина шароити мусоид барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани наврасону ҷавонон дар муассисаҳои таълимӣ имконоти фарроғ фароҳам оварда мешавад. аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар пайравӣ ба иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии мамлакат ва саҳми соҳибкорони ватанӣ ба бунёд, таъмиру таҷдид ва муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои таълимӣ афзалият дода шудааст ва дар ин самт корҳои назаррас аллакай ба сомон расонида шудаанд. бо назардошти шумораи хонандагон дар иншооти бунёдшаванда синфхонаҳои барҳаво, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон, китобхона, маҷлисгоҳ, ошхона, толори варзиш ва дигар иншооти ёрирасон ташкил карда мешавад. аз соли 2017 то ба имрӯз аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 31 муассисаи нави таълимӣ аз ҷумла 23 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 8 кӯдакистон бунёду навсозӣ шуд ва дар ин замина барои 15466 хонандаю тарбиятгиранда шароити созгори таълиму тадрис фароҳам омад. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе вобаста ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 130 бинову иншооти муассисаҳои таълимӣ таъмиру таҷдид шуда, сохтмони 32 муассисаи нав ба нақша гирифта шуда буд ки аз ин шумора 19 муассисаи таҳсилоти миёнаи ҳамагонӣ ва 8 муассисаи таҳсилоти томактабӣ мебошад ки имрӯз дар аксари онҳо корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шуда, дар боқимонда кор бо сурат идома дорад. айни замон дар шаҳри Душанбе дар доираи нақшаи чорабаниҳои зикр гардида сохтмон, бунёд ва азнавсозии 20 адад муассисаи таълимӣ барои 20974 хонанда дар як баст ва бунёду азнавсозии 9 адад муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 1934 ҷой оғоз карда шуда идома доранд ва тибқи нақшаи чорабаниҳои зикр гардида дар то истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ 5 адад муассисаи таълимии нав мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. дар муассисаҳои таълимии сохташуда ва ҳам таъмиргардидаи пойтахт шурӯъ аз синфхонаҳои барҳавои таълимӣ то дигар иншооти ёрирасон замонавӣ мебошанд ва барои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон мусоиданд. худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстию меҳанпарастии соҳибкорон аз пайравии онҳо ба иқдомҳои созандаи бунёдкории ҳукумати мамлакат эҳсос мегардад. имрӯз саҳми соҳибкорони ватанӣ
дар бунёди иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ назаррас аст. соҳаи маориф дар меҳвари сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. дар доираи солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маориф ҳамчун соҳаи афзалиятбахш шуморида шуд, ки дар ин раванд муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умум, муассисаҳои томактаби кӯдакистонҳо бунёд шуда мавриди истифода қарор дода мешаванд. ва ҳамин гуна мисоли равшан дар маҳаллаи меҳрободи ноҳияи синои шаҳри Душанбе як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии зебову барҳаво сохта шудааст, ки айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар ин муассиса қариб 95% ба анҷом расидааст ва тибқи нақша бояд то 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра сохта шуда мавриди истифода қарор дода шавад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умум, ки дар маҳаллаи меҳрободи ноҳияи синои шаҳри Душанбе бо риояи талаботи замони муосир бунёд мегардад, аз 4 ошёна аз ҷумла ҳуҷраҳои фаннию лабораторӣ, китобхона, толори варзиш, маҷлисгоҳ барои 300 ҷойи нишаст ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда барои 1280 хонанда дар як баст пешбинӣ гардидааст. ба иттилои масъулон, баъди ба истифода додани бинои нави таълимӣ, мушкилоти набудани мактаб ва ё дур будани он аз назди хонаҳои шаҳрвандон ба пуррагӣ ҳал гардида, ба ин васила сатҳу сифати таълиму тарбия низ хубтару беҳтар хоҳад гардид. با دستور و هدایت‌های سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ما ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیتش محدودی دستان ماهر تصمیم گرفتیم که در محله مهرآباد ناحیه سینای شهر دوشنبه یک مکتب زمانوی ساخته به استفاده دهیم. کارهای ساختمانی همین مکتب از سال 2019 ماه می سر شده است. تا حالا کارهای آهن و بیتونی خیشچینی به اتمام رسیده، حاضر باشد کارهای پردازی و رنگ و باری رفته ایستاده است. اطمینانی کامل است که با بنیاد مکتب مذکور مشکلات باشندگان محله مهرآباد ناحیه سینا حل گردیده در رشد ساحه معارف ناحیه زمینه میگذارد. مؤسسه مذکور با در نظر داشت طلبات جهانی بنیاد شده در برابر صنفخانه و دیگر حجره‌های یاری رسان اینچنین در آن آشخانه موجود است. مؤسسه مذکور با لایحه بهترین آماده گردیده است. مثلا صنفخانه‌های ابتدایی در یکم آشیانه جایگذاری شده است که آنها با دیزاین مخصوص آرا یافتند. همچنین فرش صنفخانه‌های مکتب با تخته‌چوب‌ها ساخته شده است که آن برتریت زیاد دارد، یعنی هم سالهای زیاد خدمت می‌کند و هم گرمی صنفخانه را نگاه می‌دارد. در همه صنفخانه‌های تعلیمی تجهیزات ضروری معاصر خاصه کامپیوتر، دستگاه و تجهیزات لابراتوری، دستگاه‌های الکترونی و غیره به نقشه گرفته شده است. همچنین در مکتب لیفت‌های حاضر زمان نصب کرده شدند که آن برای از یک آشیانه به آشیانه دیگر رفتن به آموزگاران و خوانندگان کمک می‌رساند. ساختمانچیان و مسئولین برای در مدت معین گردیده ساخته به استفاده دادن مکتب کار را بسا جانب نمودند. جریان کارهای ساختمانی زیر نظارت نهاد دخلدار بوده. کارهای بنیادی با صفت و با رعایت طلبات معماری بنیاد می شود. انشاءات مذکور از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدودی دستان ماهر بنیاد گردیده طبق نقشه ماهای نزدیک، یعنی به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری ترکستان به استفاده داده می شود. در عموم مؤسسه تحصیلات میانه عموم در این محله با امکانیت‌های معاصر بنیاد می شود که آن هم زیبا و زمانوی است.
باید قید کرد که عین زمان 9 عدد مؤسسه تعلیمی از حساب صاحبکاران وطنی برای 10,040 نفر از حساب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان 2 عدد مؤسسه تعلیمی برای 2424 خواننده در یک بست از حساب مبلغ‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه که توسط ریاست ساختمان اساسی شهر دوشنبه صورت میگیرد 4 عدد مؤسسه تعلیمی برای 2090 خواننده این چنین کارهای لایحه‌کشی و تعمیر و از نوسازی آنها آغاز کرده شده است. در ناحیه شاه منصور پایتخت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 برای 2400 نفر خواننده در 2 بست که 17 آگوست سال 2020 مورد بهره برداری قرار داده شده بود. یکی از مؤسسه هایی است که با طلبات زمان معاصر جوابگو می باشد و آن نیز همچون تحفه برای ساکنان شهر دوشنبه در جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است. مؤسسه طبق لایحه در مساحت 0.168 گکتار بنیاد شده از 4 بینای جداگانه عبارت می باشد. مکتب 4 آشیانه بوده از 51 صنفخانه از جمله 38 صنفخانه تعلیمی، 2 صنفخانه لابراتوری، 5 صنفخانه فنی فیزیکا، کیمیا، جغرافیا، الگبرا و آمادگی دفاع حربی، صنفخانه‌های تعلیمی مهنت برای دختران و پسران، صنفخانه‌های لنگافانی، موسیقی، رسمکشی، آزمایشگاه، تالار ورزشی، مجلسگاه با 400 جای نشست، آشخانه برای 180 جای و کتابخانه عبارت می‌باشد. با صفت کارهای ساختمانی و طرح نمای بیرونی بینای مؤسسه‌ها نیز اهمیت اولین درجه ظاهر می‌گردد، زیرا انشاءات با نظرداشت سالیان زیاد خدمت نمودن به مردم بنیاد شده. از لحاظ شهرآفرینی باید سیم‌های موضع و یا کوچه موقع گرفته را زیبا گرداند. از جمله امروز با فرمایشگری دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ساختمان 5 مؤسسه تعلیمی جریان دارد. موجود بودن شرایط خوب کاری برای ساختمانچیان و همچنین سری وقت دسترس گردیدن مصالح ساختمانی با آنها از یک جانب صفت کار را تامین نماید، از جانب دیگر باعث در مهلت معین به استفاده داده شدن انشاءات می‌گردد. در بینای مؤسسه تعلیمی در کوچه ساحلی ناحیه فردوسی ساختمانش ادامه داشته کارهای پردازگری و رنگ‌وبارکنی در سطح بلند رفته ایستاده است. مؤسسه مذکور برای 2500 خواننده در یک بست پیش بینی شده است که آن در تاجیکستان یکی از مؤسسه‌های کلانترین به حساب می‌رود. از روی لایحه در مؤسسه مذکور صنفخانه‌های فنی از جمله لنگافانی، خیمیا، فیزیکا، بیولوژیا، تکنولوژی اطلاعاتی، گئومتریا، آمادگی دفاع حربی و حجره‌های علاهیده آزمایشگاهی، اینچنین تالار ورزش و مجلسگاه تأسیس داده می شود که طلبات زمان است و به این سمت از جانب شهرداری اهمیت خاصه ظاهر کرده می شود. روند اجرای کارها را کارمندان مسئول همه روزه نظارت می کنند و با آشکار کردن کمبودی بهر برطرف نمودن آن شرکت‌های ساختمانی قطعی موظف می گردند. حالا نمای ظاهری بنا رنگ و بار بگردد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 نیز با فرمایشگری دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ساخته می شود و در آن کارهای پردازگری و رنگ و بار انشاءات ادامه دارد و مجهز گردانی آن با لوازمات تعلیمی باقی می ماند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 برای 1200 خواننده در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه جایگیر بوده. آن از 4 آشیانه و 5 بلاک عبارت می باشد. کارهای آهن و بتانی پور را به انجام رسیده است. حالا ساختمانچیان با کارهای آرایشی و پردازگری مشغولند. نزدیک 100 نفر کارگر
کار کرده ایستاده است. مؤسسه مذکور با طلبات زمان معاصر جوابگو بوده و استقبال 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان ساخته شده موردی بهره برداری قرار داده می شود. дар мактаби мазкур толори варзишӣ барои 300 ҷойи нишаст, маҷлисгоҳ барои 600 нафар, синфхонаҳои таълимӣ барои 24 хонанда, синфхонаҳои фаннӣ, толори китобхона, китобхонаи электронӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон пешбинӣ гардидааст. асри 21 асри иттилоот ва технологияҳои нав. ҳамаи он муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умум ва томактабие ки дар шаҳри Душанбе мавриди истифода қарор дода мешаванд, албатта онҳо бо байнавбатгирии типи нав, яъне имкониятҳои муосири дарсгузаронӣ бунёд мешаванд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе яке аз он муассисаҳоест ки бо имкониятҳои муосир аз ҷумла бо ҷиҳозонидани таҷҳизоти замонавӣ дар ҳама кабинетҳои таълимӣ ва фароҳам овардани шароити зарурӣ дар синфхонаҳои таълимӣ ин имконият медиҳад ки хонандагон дар шароити зарурӣ илмҳои муосирро аз бар намоянд. имрӯз тонандагони пойтахт дар баробари он ки бо истифода аз низоми муосир дониши худро тақвият медиҳанд, ҳамчунин ҳунарҳои дуретгарӣ, кандакорӣ, духтани сару либос ва тарзи омода намудани ҳар гуна таомро меомӯзанд. зеро дар ҳар як муассисаи таълимӣ синфхонаи касбу ҳунаромӯзӣ ҳам барои духтарон ва ҳам барои писарон таъсис дода шудааст. барои баланд бардоштани қобилияти зеҳнии хонандагон бошад гӯшаи шоҳмотбозӣ ва ҷиҳати тарғиби фарҳанги миллӣ гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ мавҷуд мебошад. ба хотири оммавӣ гардонидани варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар муассисаҳои таълимӣ толорҳои барҳавову муосири варзишӣ, инчунин майдончаҳои кушод бо дарназардошти бозиҳои футбол, волейбол, баскетбол ва обу тоби бадан сохта шудаанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе 102 муассисаи таълимии давлатӣ ва 5 муассисаи таълимии ғайридавлатӣ аз ҷумла миёнаи умумӣ ва томактабӣ амал намуда, дар онҳо зиёда аз 100 000 кӯдаку наврас ва ҷавонон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. ҳоло аз ҳисоби сарчашмаҳои гуногун дар шаҳри Душанбе бунёду навсозии 8 муассисаи таҳсилоти томактабӣ идома дорад. муассисаи таълимии томактабии 131-ги маҳаллаи Гулбутаи ноҳияи Фирдавсӣ аз ҷумлаи он муассисаҳоест ки бунёди он басо муҳим буд. боғчаи кӯдаконаи орзу ки он муассисаи давлатӣ мебошад, бо бунёдаш орзуи деринаи мардуми маҳаллаи Гулбутаи ноҳияи Фирдавсӣ ҷомаи амал пӯшид. кӯдакистони мазкур дар доираи тадбирҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бунёд шудааст ки он барои сокинони ин маҳал ҳамчун тӯҳфаи бебаҳо мебошад. дар чунин шароити созгор ба таълиму тарбия фаро гирифта шудани кӯдакон албатта натиҷаи назаррасро ҷиҳати рушду зеҳну тафаккури онҳо ба даст меорад. муассисаи таълимии томактабии мо
аввалан соли 1970 сохта шуда дар аввал хеле дар ҳолати ногуворӣ қарор дошт. Бо дастгириҳои раиси шаҳр ва бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ бо ғамхории он кас соли 2018 аз навсозӣ карда шуда соли 2019 ба фаъолият оғоз намудааст. муассиса аз 3 ошёна иборат буда 39 адад утоқҳои ёрирасон дорад. дар ин 6 гурӯҳ фаъолият мекунад. аз 6 гурӯҳ 6 мураббӣ, сармураббӣ ва ҳамшираи тиб, роҳбари мусиқӣ ва тамоми кормандон дар ин ҷо кормандони техникӣ, кормандони педагогӣ ҳама фаъолият мекунанд. таълимгоҳи томактабӣ бо беҳтарин имкониятҳои замони муосир бунёд шуда дар 3 ошёнаи он синфхонаҳои таълимӣ, ҳуҷраҳои хоб, нуқтаи тиббӣ, ошхона, толори гузаронидани чорабиниҳо ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мавҷуд аст. ҷиҳати бехатарӣ аз бемориҳои сироятӣ дар бохчаи мазкур пайваста тадбирҳои беҳдоштӣ амалӣ карда мешавад. ҳангоми қабул намудани кӯдакон ҳарорати бадани онҳоро санҷида баъд ба муассиса қабул менамоем. барои пешгирии бемориҳои сироятӣ мо ҳама рӯза бо маҳлули хлорамин, хлоргексидин мо муассисаро безарар мегардонем ва бо маҳлулҳои антисептикӣ бо ниқобҳо кӯдаконро таъмин менамоем. имрӯзҳо ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ сохтмони иншооти соҳаи маориф дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар пеш аз ҳама дар деҳоти дурдаст бо суръат идома дорад. дар замони соҳибистиқлолии кишварамон соҳаи мактабу маориф хеле рушд кардааст ки намунаи беҳтарини онро дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе дидем. дар ин ҷо тамошобинони азиз ба барномаи меъмор интиҳо мебахшем. саодатманду пирӯз бошед.